Bien, ensuite, donc, troisième partie, l'affectation. Donc, l'affectation, notation égale, à dire notation dialogue. Donc, il faut mettre l'algorithme qui nous dire l'affectation. Ça, ok, par exemple, A3, par exemple. Ce n'est l'affectation. L'affectation, il stocke une valeur dans un case. C'est-à-dire ça. Très bien. Donc, par exemple, on a une case. Donc, il faut déclarer une variable, il y a une case dans le programme. Ok, donc, par exemple, tu as des petits 3 reçoit A, ou là, A reçoit 3. Donc, tu as par exemple A égale, ou tu as une case et un marbre valeur. Donc, par exemple, tu as 3, tu as 3. هنا في l'algorithme ولكن هنا في بالنسبه في لافيكتاسيون دون لونغاج سي دونك نديرو ايغال على هذا الشكل تري بيان دونك نديرو نون فاريابل ايغال ليكسبرسيون ديالنا اولا لا فالور اللي كيساوي هذاك الفاريابل تري بيان دونك كتقول لي الا درنا ايغال سا دونك شنو غيبقى الايغال يعني هاد لافيكتاسيون كتعني هي ايغال دونك الايغال شنو كتعني غادي نوصلوا ليها دونك كتعني يعني هي دو ايغال هذا هو الفرق ما بين ايغال و دو ايغال دونك فاش كنقول ا ايغال 3 ماشي هي ا غوسوا 3 كاين فرق اولا 3 غوسوا تري بيان دونك باش تكونوا فاهمين بيان سي دونك يعني لافيكتاسيون تري فاسيل لي اوبيراسيون اولا لي اوبيراتور arithmétique très bien donc كيتستعملوا يعني في المات دونك plus l'addition qui prend le mien, donc moins la soustraction, étoile, la multiplication. Ok. Donc pourquoi on dit étoile ça, il y a في الكلافي ما كايناش عندنا فوا ما كاينش عندنا هاد الرمز في الكلافي. Ok donc نديرو étoile حيت عندنا في الكلافي دونك هي la multiplication. Très bien بالنسبة لاديسيون soustraction عندنا في الكلافي هادي bien sûr عندنا كتعني la division. Donc flash, ok la division. Et le pourcentage, quand c'est devenu le modulo. Très bien. Donc, je vais devenir le فرق ما بين division et modulo. Très bien. كاين اللي ما كيفهمش. Donc, ماشي كاين اللي ما كيفهمش يعني كاين اللي ما فاهموش شنو كيعني. Pardon. Très bien. Donc, par exemple, la dette A égale à 3 et B égale à, par exemple, 2 égale. لاحظ معايا. A égale à, par exemple, ce كنقول égale كندير 2 égale. Très bien. يعني كيساوي هذاك الفالور. Très bien. Donc, par exemple, P7 et A par exemple 3. Très bien. Donc là, la division euclidienne de B sur A, il y a 7 sur 3. Donc de la division entière. Très bien. Maintenant, c'est le virgule. Donc le quotient, c'est le virgule. C'est le virgule. Il y a entier. Très bien. Donc 6, la soustraction. Donc 1. Très bien. Donc, ce qu'on dit division, يعني le quotient ديال division euclidienne, le quotient هو 2. Donc, ce qu'on dit B divise A, راه كنقصد 7 divise 3 اللي هي 2 le quotient 2. ولكن فاش كنقول لك B موديلو A اللي كتساوي 7 موديلو 3 هنا لا كنقصد بها لو ريست دو ديفيزيون اوكليديان لو 7 par 3 égale à 1. Modulo, يعني le reste de la division euclidienne. Très bien. Sauf معايا, si A divise B alors B modulo A égale à 0. C'est-à-dire يعني فاش كنقول لك A divise B يعني A ou le B égale à K fois A. Ok, le K est le quotient. Très bien, donc K fois A. Donc plus le reste 0. Donc le reste, là où le modulo. Ok, le reste. Très bien. C'est donc cinquième partie. Les opérateurs logiques. Donc il y a les opérateurs logiques. Donc ماشي شي حاجة صعيبة. اللي عندنا هي I ou non. Très bien, très facile. Donc هذا الرمز deux adresses اللي كتسمى adresse. Donc deux adresses qui هي équivaut I. دو سيغمون فيرتيكال يعني واحد جوج ديال القطع درناهم عموديين ايكيفو او اكسلاماسيون دونك و اكسلاماسيون دونك ايكيفو نو تري دونك يعني علامه تعجب بيان تري فاسيل دونك اي سا او نو تري بيان
Donc, sixième partie, donc les opérations de comparaison. Donc, les opérateurs de comparaison, donc égal, il y a deux égales, ok? Différent, quand on dit point exclamation égal, ou là, علامة تعجب égal, هذه différent, très bien. يعني فاش كنقول لك في المات A différent B, كيف في l'algorithme A différent B, على هذا الشكل كيتم. très bien. Donc, بالنسبة للانفيريور كتبقى نفسها، supérieur نفسها، انفيريور و ايكال ما كنديروش على هذا الشكل. باغ اكزومبل فاش كنقول ا انفيريور هو ايكال بي في المات، دونك هنا كنديرو ا انفيريور هو ايكال بي. يعني اصلا في الكلافي ما غتلقاش هاد النوتاسيون، ما غتلقاش في الكلافي، غتلقى انفيريور يعني سا و ايكال. تري بيان. سوبيريور و ايكال المهم ماشي مشكل، بحال بيان. دونك سي دونك ماشي شي حاجه صعيبه. تري بيان. دونك يعني ندوزو لحاجه اخرى.